Mu karere ka Muhanga umugabo ukekwaho gushinga umutwe w'abagizi ba nabi yamaze gutabwa muri yombi. Ndagijimana Celestin ukekwaho ibyaha birimo gushinga no kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi yafatiwe ku rukiko rw'ibanze rwa Muhanga agerageza gutoroka nyuma y'uko yari yaje kuburana ku byaha aregwa. Uyu mugabo yafashwe n'inzego za polisi mu karere ka Muhanga nyuma y'urubanza yari yaje kuburana kubera amakuru yari yaratanzwe n'abaturage. Ndagijimana akurikiranyweho ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, kuwinjiramwo, kuwujyamwo, kwiba hakoreshejwe intwaro no gukubita no gukomeretsa ku bushake, ibyaha aburana ahakana. Uko byagenze ngo afatwe mu gitondo cyo ku itariki 3 Ukwakira saa 3 za mu gitondo, ubwo urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye rwagombaga kuburanisha urubanza ruregwamwo Dushimye Fulgence Bahimba Komando, hakaba n'undi witwa ngo Bakinahe Claude Bahimba Karani na Ndagijimana Celestin uwo watawe muri yombi unabayoboye no bita Niyombonye Werarise. Ibyaha bashinjwa nibyo kurema imitwe y'abagizi ba nabi ndetse kuyijyamwo, kwiba hakoreshejwe intwaro, gukubita no gukomeretsa ku bushake, ibyaha bakoze mu bihe bitandukanye mu murenge wa Nyarusange mu bice by'imbago zikorerwamwo kampani ya Emitara Mining y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Raporo nyinshi z'inzego z'ibanze zakomeje gukorwa kuri ibyo byaha byatezaga umutekano muke, zitunga agatoki Ndagijimana kuba ari we wihishe inyuma y'ibyo bitero byose, ariko akomeza kwihisha, ari nako urugomo rukomeza gukorwa. Nubwo abo bakekwaho ibyo byaha bagaragaraga mu rukiko bamaze kwinjira mu cyumba baburanishwamwo. Bamaze kwinjira mu cyumba cy'iburanisha, umwe mu baregwaga ari we Dushimye Fulgence ntiyari ahari kuko yari yarajyanwe muri gereza ya Rubavu kubera imyitwarire mibi, akuwe muri gereza ya Muhanga kubera imyitwarire mibi, ubushotoranyi ndetse n'urugomo. Iburanishwa ritangiye hifashishijwe munyihanganire Dushimye Fulgence ntiyari ahari kuko yari yajyanywe ku rukiko, yari yafungiye kuri gereza ya Rubavu aho yimuriwe kubera imyitwarire mibi yagaragaje mu karere ka Muhanga kubera kurwana n'urundi rugomo yagaragarije muri gereza ya Muhanga. Iburanisha ritangiye hifashishijwe ikoranabuhanga rya Webex, aho urukiko rwashakaga guhuza gereza ya Nyakibiri ndetse n'iya Rubavu, ariko amajwi akavuga nabi ku buryo umuburanyi atumvikanaga neza mu rukiko. Ndetse umuburanyi n'umwunganira mu mategeko basabye ko urubanza rusubikwa akazazanwa i Muhanga nk'uko amategeko abiteganya. Mu gihe umucamanza yari amaze gusoma imyirondoro yose y'abaregwa akanemera ko ari iyabo, ariko bose bagahakana ibyaha baregwa, urukiko rwafashe umwanzuro wo gusubika urubanza rukasubukurwa ku itariki 15 Ukwakira 2025 kubera ko Ndagijimana asanzwe ashakishwa n'ubutabera ku byaha aregwa. Urukiko akaba yari yaratorotse inzego z'umutekano zamenye ko yaje kuburana ndetse maze ziryamira amajanja. Agisohoka mu rukiko ashatse kurira moto ngo ahita akomeza agende, ziba zamucyaciye ahita ajyanwa kuri sitasiyo ya polisi ya Nyamabuye. Yagaragaye kenshi muri izi raporo zakozwe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze n'iz'umutekano kubera ibyaha byo kugaba ibitero by'abahebyi bakajya gucukura amabuye y'agaciro mu mbago za Emitara Mining, ashatse kubakumira bakamukubita ndetse bakamutema ndetse bakanangiza ibikoresho by'iyo kampani. Ndetse abaye uwa kabiri ufashwe n'inzego z'ubutabera nyuma ya Dushimye Fulgence baregwa ibyaha bimwe bakoze mu bihe bitandukanye, mu bandi babarirwa muri 20 batarafatwa bagishakishwa n'inzego ku byaha byo gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe. Bakaba basaba abaturarwanda kwirinda ibikorwa nk'ibi bishobora kubangamira umutekano n'ituze by'abaturage, kubera ko uzabifatirwamo wese azabihanwa by'intangarugero. Polisi y'igihugu cy'u Rwanda ifatanyije n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha bakaba baburira buri umwe wese ushaka gukora ibikorwa nk'ibi bishaka kwangiza ituze ry'abanyarwanda ko yabireka hakiri kare nk'inama bari kumugira, kandi bikazamufasha kuba muri sosiyete nyarwanda neza nta gihunga cyangwa se ngo agire ikindi kibazo, kubera ko ashobora kuba yabimuviramo gufungwa. Mu gihe ukoze urugomo rurimo no gutema abantu, gushinga umutwe w'iterabwoba mu Rwanda n'icyaha gifatwa nk'ubwihebyi cyangwa se bwo kwiheba, ushaka gukurura ibibazo birimo no gufungwa hagati y'imyaka 20 ndetse na burundu, kugira ngo bakuremo ubwo bwihebye bwawe ndetse banagabanya akavu.
anakavuyo bijye bavuga ngo ikirayi kibuze ugikura mu bindi kugira ngo cyazanduza ibindi nabyo bigasanga byaboze. Imana iguhe ibyo kurya amafaranga ndikaze dusubire n'ibindi biganiro.